لدور هولدانên hin pizîşkên Tirkiyeyên derketina derve û rewşa aboriya ku fişarê dide ser gelek aliyên jiyanê li Tirkiye niha peyamnêrê me Arif Aslan ji Wanê bi me re ye. Dem baş Arif, kerta saxlemiyê li bajarê Wanê di rewşeke çawa de ye varocan? بله وکیل ترکیه تباهی ترکیه لباجار وانه همان روش ام دکارن بیجن همه دکتر ام دکارن پرانیا دکتر ام دکارن بیجن کو حول دادن در جوالات در کبن ل ایرو تشتکی daha بیجن گرینتر هیا کو ایرو له تباهی ترکیه همه دکتر لسر بیانه جبر کو دو ل کنیای دکتر بناو Ekrem Karakaya Jaali Hacı Mehmet Akça ve hata kuştun vek çoyasır cihe kare Ekrem Karakaya u be damanca xoya peyvirdariye ko evji vek li nexweşxane ke di vek heze taybetiye parasne duwe nexweşxane da şol dike hatiye ser cihe Ekrem Karakaya da girtiye u ev kuştiye نه جبر و بویره لتواهی ترکیه به پیشنگی اودین بیشکان و سندیکاین دکتران چالکی تنکرنه ایرول باجار وانه جی لبردری دریه نخوشخانه هرمیا وانه اف چالکی خو پیشاندان پیک آت و صدان دکتر لبردری نخوشخانه برهف بون و نرازی بون انخل همبر حکومت پکینان او چه دبیجن کو اف پزگریکا توندیا لسر دکتورا پزگریکن دکتورا شرط و مرجن وان به تواهی به پولیتیکاین حکومت ور سدمنون اون و هر وها پزگریکن جواکین جی تنه کشتنا دکتور داوی نه بله عارف دبیدره دا یکیتیا دکتورین ترکیه چه دبیجه اگر تو کرتی برسوان بدی یکیتیا دکتورین ترکیه چه دانه هنه برسوی چه ددن دوی درباره ده نه لگور دانین TDB yani dibêjin ku ji ber şert û mercên nihal Tirkiye di nava 10 sala da nêzî 5000 doktor ji Tirkiye koç kirine û çûne. Problema wa sedema waya herî zêde jî krîza aboriye dema ev qas doktor ji welateke derdikeve pizgirêkên ku li niha nexweşxana jî dijin zêdetir dibe ji ber ku kesê ku rûnişvanê ku dixwaze biçe nexweşxaneyekê kontrol bibe an jî xwe bide nîşandanê doktor û zaneka problema ew nexweşiya we çi ye Başa Arif bibûre dema Mekkê me peyamnêrê me Arif Aslan ji Wanê te merhaba gelek spas.